Rahnwet Nan Pohnpei. Iya kasadelye ragache waras kachunan program Rahnwet Nan Pohnpei. Program Rahnwet Nan Pohnpei program kabese rakap hoy ragasam palakan mawiwiyaw taban yaw na wain Pohnpei. Karya mo na chpan kachoyang nan program kabese na success. Okonen melen yen dache wanyan kichti o chiang tu ya chma sakaratan kay paniyo wow. Tuan walan wow rakso kon Pohnpei yu. Chma sakaran wow lapan kuray sanan kan ko. Wow kisapan marnikan na nalakonan kanyi ko. Chma wow choro ran pito ke sakan na chay kapnan wain Pohnpei karyawan kadna speaker vice speaker o chawalan chorus nan Pohnpei legislature case stone ko pong labalag waon ko sa ora labalag ko chon tatak sarawikan chorus nan pwede na nagtan karustian ng wain Pohnpei o bachewan waon ki saban marchon wain usdag Rahnwet way saban man kaya isang mawag chelen kachin kasamo waliyaban organizing committee and liberation day reality sa kayo o iban bachewan duke Owan kasampat pukaj nan program kabesen ay success ren kabese pinaray o sakarukita ni aralat kasampan marabacho kanan men kay Rahnwet kamay chana iso. Kalangan ng program terdekat sekali dana sepatukan nan radio Rahnwet kwentusen post on Liberation Day committee. Tama uya upoto neleton. Sasalan mo ipakon na radio program kayo ngayon. Rahnwet saban sapat radio program karya. Ukitkan napatunan station the radio Rahnwet. Banyak pateng sekarang kay penuwakan program karakter acuan sakar kita sepanjang baca. Kita membaca dengan radio Rahnwet, yai Minister Ramsey Johar, buya menjabat badan sport on Liberation Day, hari sekian. Menurut kesempatan Mr. Anthony Tainar, buya Chairman in Committee and Moni. And Liberation Day 3 September. Women managap Lord Kasampan Mr. Jordan Torres, Mawia Chairman and Guardian Health or Safety and Liberation Day 3 September. O ngayon yang Chairman, Mawia Chairman and Logistics. Yang Chairman Rahnwet, pinakapman, yang Kasampan Ong Pohnpei Musa. Via program karakter niya suwota niya overall secretary and the president Rahnwet akan at patuki mungi pakon niya kan bulbuliya chairman and media na ye Mr. Peterson San Rahnwet sa patunan usakset yung rawalap dapat yang kapasya mun kalikukat di mana cara ikan patun Kun wing pakonen Pohnpei, irorelap kayo, raban patpatuan, ran kasarawian, muy mauri sa kaya ketri sa kayo. Irakarya kamatongkan bukan wiyawi, o siyay kan bukan wiyawi nan Pohnpei, o iray kan bukan pukoki ewe kamatong competition manager, ini ewe kamatong kan. Dahil lasang match. We kan register bin register yang ewe kamatong kan merakan yang ia. Bel patren patron Rahnwet KPS ben kasantian committee ngapit konsiderasi COVID-19 ong kamatong Rahnwet. Bel patren men bel kisakis memiye kauna batakarwet ong sumatong kan. Orang emen o ewe pinin kamatongkan. O kan sakana apil
me irakan besok nuksan selama kami tidak binyan pada yang ramai. Ayat ber terakkan yang kamu ini cuma pada ramai. Kalangan kamu Mr. Akram dari pagkacanya kakak yang nanti sejikpen irara lapakan magong kasalitan. Ako may kaksara ko in Pohnpei Rahnwet Nan makasantiyak pagkasarawi men ranan mo yung mga kari sa kayo muyawi wasa ngayon will kamatongkan muyawi ya. Kalangan program terakkan kuentak nyuaralam niya kasarawi yung mekan muyawi rano ni September sakyo. Apo yung September sakyo ini rangkau lebih. Karena rano pan proyek ko yang ni September Asia. Irano me Pohnpei, the government Pohnpei pan muya, ada Pohnpei pan muya ranen kasarawi muima. Rano program yo pan kawan bata, na muya mu kawan bata pan kak pekerjaan molenwau karena speaker sungkopung karusian. Pengkak sansan out dan ram tamu tamu yang Kalangan kamu Mr. Akram dari yang may biltola o sebagai kecil in Pohnpei kamatongkan o maranrailakan ban abali niyo kamatongkan the competition manager and niyo kamatong. Kalangan kamu program director maranrailakan me tete yang merangkul competition manager ro kamatong kan I kamatong baseball Mr. Toshio Aknaka merangkul competition manager. Fast pitch the softball Mr. Strickson Anson. O kamatong volleyball Mr. Joa Paul. Swimming Mr. Derek Daniel. Basketball, Mr. Ramsey Chua. 3-on-3 basketball, Mr. Ramsey Chua. Table tennis, the ping pong, the Mr. Bachis Senres. Athletics, the Changachang, Mr. Randy Cherminaro. Oh, micro all around. Mr. Daniel Edgar. O iya pekas misalnya saya organizing committee kamatong cikan masuk di sana aban pakaian radio program Kalangan kamu Mr. Chua pekas sensa no itu kon yang kan register dengan dia Rahnwet Nan kamatongkan misalnya sana. Kalangan kan me kaptulungan sa primaray sports checklist on office ye way metalanim way nu way kichi way sokes way match Colonia Town Mukillo ungkap nga marangi o sa kwat o kamatongkan na way bukas panjang suweta way madani bayang paceng kamatongan cangacang yak yu way chikachik the baseball basketball all 3-on-3 basketball all volleyball all odi softball all odi o siang light. Wisonu bayang paceng kamatong cangacang, yak yung kecil basketball ololi, 3-on-3 basketball ololi, volleyball all, softball ololi, o siang pa tersebut. Wing kecil bayang paceng kamatong cangacang. Baseball, basketball ololi, 3-on-3 ololi, volleyball ololi,
softball Ololi, lawn tennis, table tennis, soccer, the football, micro all around, CI light, wrestling, weightlifting, boxing, or swimming. Win soccer, panjang kematongan macam-macam, basketball Ololi, volleyball Ololi, or micro all around. Win match, panjang pacang kematongan macam-macam, baseball boy cik-cik, basketball Ololi, 3-on-3 Ololi, volleyball Ololi, softball Ololi, lawn tennis, table tennis, soccer, the football, micro all around, fishing, wrestling, weightlifting, boxing, or swimming. Colonia Town, banyak pacang macam-macam, baseball, basketball Ololi, 3-on-3 Ololi, volleyball Ololi, softball Ololi, lawn tennis, table tennis, football, CI light, wrestling, weightlifting, or boxing. Win Cup na marami, kaya baca basketball Ololi, volleyball D, 3-on-3 basketball orang giakan, table tennis, or CI light. Win sa kuwabit, kaya baca basketball all, softball all, micro all around, or CI light. Kung pinsan sa lang, way on registration fee o may wo kamatongkan, o kamatongan macam-macam, cala lemaisak, baseball, way cik-cik, cala repil lemaisak, basketball, cala bukit, 3-on-3 basketball, cala bukit, volleyball, cala bukit, softball, fast pitch, cala bukit limau, lawn tennis, cala bukit, table tennis, cala sigisak, soccer, football, cala isisak limau, kamatongan micro all around, cala isak limau, CI light, cala limaisak, wrestling, cala limaisak, weightlifting, CI pok macucu, cala puki, o CI pop, tes swimming, cala isisak limau. Kalangan program ko. Kalangan ko mo Mr. Chua, pache sama kong pasalata, ayat wal malelewan so, awelyo, kumureta miraiban kachiyay sangan eo, kamatong po yung sochikauno. Wet yato wayo ka kamuresang registration fee. Kalangan program director, iban pacuan mo itang chairman in finance and sapang tapali kay naman, Mr. Chairman. Kalangan muli kanyang pacayang cuma pacuan nasi bisa cayang pacuan perita cuma sangat kay pun yang kapal pacayang je membiaya. Engkau sensor program director, engkau sensor yang wei pakalan Pohnpei. Dan yang semua wei yuk ceklar kamu tahu yang orang yang Pohnpei ti. Mohon bukan yang lab mana cerita orang itu show tu. Karakter registration fee kan yang semua kan Pohnpei dia. Pansu cakap kau pulang wei yuk ni raiban itu wadah show dan itu isang nang kamu tahu yang mereka cuma ceklar apa dia. Mohon bukan yang lab dan matang mo orang ceklar tu. Karakter fee kan wei bakalan mangi pacuan mereka non-refundable na wei yupan matuwata and itu isang na yung pamato mereka pacuan jaklar mereka nya tuwata ay kalangan ko mo Mr. Tainor area kumaito na
o kasalayan John Wayne Pohnpei kasantukap mebidata COVID-19 vaccination me organizing committee and liberation day reactory sa kayo kasanatiyan kung sa matong o sa unakon kan koros enitawan para watch. Kalaan radio program director Monay Bayan Bacho ay sa karanwa katajabat. Talo sa isang committee la o sports commission ni Pohnpei. Kasanati aramasaman yung nasa insuman akalananan and kansa agawin sila sa COVID-19 o aramasaman yung katiang apani Uya coach the official ng Kamatong Liberation Day parwat abilananan halit o kansa tawin sila sa COVID-19. Kalanganan ko mo Mr. Torres yakaksan sa Long Way naban miye kisakis winning prize o Kamatong kan parwatch. Kalangan program director punya kapre pata committee finance and organizing committee liberation day and parwatch tama sansal committee song service and patrol itu match ong Kamatong kan mepan kita tak pilih nama student team sports kan mepan patrol ni sama service Riau KU pan patrol jelas silupugi Riau pancala Riau pilih o kesilu pancala Riau pi o pacayang trophy KU Riau kesilu ong Kamatong kan na watermente individual sports kan KU kan pacho ni chala Riau Riau chala isak tunau o kesilu chala isak ainga committee pacuman kawan mereka kapali service dan parwatch Kalanganan ko mo Mr. Taynor esan sadar na radio program kayo ang Kamatong Liberation eban wiyawi July sa Riau miyan committee kau nagtang rano Kalangan kong director rano tapanya sin opening sword ceremony batang wiyawi na chimmer pugi rano kay unong kuipan pagkatan panupon basket o yaki softball sehingga sekarang ini semua macam-macam juga wiyawi yung miye na program yung kawan batang o isme pa ko pa sensan na radio kalanganan ko mo area mo na chayban kayo sa kala program na suksej amiye ira choror kasampuan me chon way bilkonegan wangi amay chimalain so kalangan terakhir kisin ira motomot kis dan bulkak sadang boy pokon sang ren boleban sport ong Kamatong kan saler register sang nangwe kan upege pisan sang ren German finance pit moni kan betang yak saksin ke yukaryao ukasnu en kaksan sadang boy pokon me irai makililiti atakan berpakatar dengan sport dan kami organizing committee irai kede bekan kaksan kan makmat so nan parwat menemen alian ucan nalu bisbilang kan yang champion yang alisin so coba yang kita parwat tame kungiyo ana pen Pohnpei di pokok parwat etenar mas pini mobil baca kalian committee health or safety porque requirement anak pen token ong rights on apa ni matong rights on matong kan when kaksan sa chen sangmat dan september sekir langsung mau je ong token sinas ran kakala kakpatowan mother na vaccination sat kayo muri ran ri sekwalo sat karya nia jangan Apilmeo token sinasid matan ki Johnson & Johnson the J&J pakai udah ong semua tongkan dan yang cepat yang dame sang German health safety kalangan program terkait
Kalangan loko. Kalangan Komwe Mr. Apram, Komwe Mr. Chua. Kalangan Program Director, Iman Pacuan Mulyanti, Office, Organizing Committee, or Secretary or Ranakan, the Ewo Kamatumpan Chipta, the Tatekan, or Ewo Kamatumkan, and Sumaraman Chipta, or Misakla, which I want Chipki Kamatung Riau, the Sansan program, radio program in the Eo. Softball, Pan Chipta, July Isak Riau, or finals, Pan Yaw in the August Isak. Kamatung volleyball, July Isak Riau, or Kamelin, Pan Yaw August Isak Riau. Baseball, Wachikuchuk, Pan Chipta, August Silu, or Banim Sakla, August Silisak. Kamatungan basketball, August Payu, or Banim Sakla, September 12. Boxing, Pang Yawi, August Risak, one-day event image. Kamatungan football, the soccer, Pan Chipta, August Risak Silu, or Banim Sakla, September Riau. Table tennis, Pan Wiyawi ni August Risak Walu o September 5. Kamatungan micro all around, Leo one-day event email Pan Wiyawi September Eo. Lawn tennis, Pan Chipta September Eo o Pan Sakla September Walu. CI light, the spearfishing, Pan Wiyawi September Silu. Wrestling, the CI Pator, Pan Wiyawi di September Payu. Weightlifting, Phil di September Payu. 3-on-3 basketball, Pan Chipta di September 1 o Imsaklan September Isu. Swimming, Pan Wiyawi di September 8 o Imsakla Kamatungan Changachang. The athletics, preliminary Pan Wiyawi in September 12 or finals, the medal Pan Wiyawi in September 8. Kalangan. Kalangan Komwe Mr. Chua, Komwe Mr. Torres. Kalangan Director, Pwede Pacuan ba Supplement Pohnpei Committee on Health and Safety, Pacuan Bagiran Pacuan Uwe Usap, and Pacuan Takatski vaccination of COVID-19, Pwede Soldier says, I much remember the sausage. Kalangan loko o kalangan kupur karas. Ay match, magkayang sa kalasang machay program and kabesa Rahnwet Nan Pohnpei. Program and kabesa way rakap, way rakasampalakan, met way awit aban may Nan Pohnpei. Kalangan kupur karas, Kaselelye.